warahmatullahi wabarakatuh, evo, dobrodošli na Aeropilot Balkans i dobrodošli u još jednu epizodu ili showu, live streama, dakle imamo možda sat vremena, pola sata, 4-5 minuta, tako da evo, uključujemo se ravno iz engleskega ostrva, dakle uživo iz UK-a. Ako ste s nama ste, ako niste, ja vam ne mogu pomoći, ali dakle mogu vam pomoći na ovome da vam odgovorim vaša pitanja. Ili želite, dakle da znate šta je Ahmad Ilićnov pisan light, ako ste pročitali Call of the Wise, možemo pričati o ovome, možemo pričati i o drugim stvarima, na primjer šta se događa po svijetu, šta se događa danas, šta se dogodilo juče i šta će biti sutra. Inšallah, sutra će doći, dakle i sutra će biti sunčan dan. Ja se tome nadam, ali izgledi zato one mračne misli u ovom vremenu postoje, ali ja sada baš nisam raspoložen da bi o njima pričao, ali možda ako želite, baš evo, ako želite, imam za vas ekstra vijesti. Dakle, na Indeksu sam čitao danas da se nekoliko tona nafti nalazi na ovim naftovodima na Balkanu. Dakle, jedna ide preko ne znam kuda i druga ide preko tako ne znam kuda, ali dakle, ako želite, pročitajte si na Indeksu članak o ovome, dakle, možda neko zna, ja nisam ovaj koji to zna, tako da na Indeks, znate gdje, na internetu imate stranicu i pročitajte si, idite tamo. Što sam, i drugo vijest što sam pročitao je, ovo nećete vjerovati, ovo je bilo, ja mislim da na Balkan Insight, pročitao sam da 9.000 tona dinamita da je stiglo u Bosnu. Dakle, i to je neka nenadmašiva kombinacija ovih sinkroniciteta, kažemo. Dakle, slučajnost ne postoji, ovdje ne postoji slučajnost i ja se nadam da ove vijesti da barem nisu ovoliko sigurne kao što se tome ja nadam, ali nisam u to siguran. Ako želite da ovako pričamo. I svakako mi se nadamo najbolje. Dakle, ja se nadam najboljem za čovječanstvo, najboljem za svakog čovjeka i svakom čovjeku. Dakle, ja sam Slovenac, svakom čovjeku ja kažem, gledaj čovječe, ne veruješ u Boga, sretan ti put, dakle, kamo ideš? I kako čovjek kaže, dakle, idem u birtiju da se napijem, gledaj, ja ga u tome ne mogu spriječiti. Da li ga mogu? Ne mogu. Dakle, ako neko želi da ide, dakle, u birtiju i popije kavu, dakle, ako nema para za kavu, on se nada tome da će neko da pare da popije kavu, svakako. Ako želi, ne znam, možda nešto jače, možda neće biti toliko uspješan, ali svakako, ako neko želi nešto, ovu želju ili, dakle, ove instinkte što imamo, dakle, ova stanja svijesti je, dakle, ne svijesti, već ovih pet čula, dakle, i šesto, dakle, što imamo, neki ga imaju, neki ga i nemaju, dakle, instinkti šesti, tako ko, u stvari, teško je kontrolirati, ali trebali. Dakle, ljudi, što mi kažemo je da, dakle, sve svete knjige govore o tome, i Mohamed je govorio o tome, i ljudi su, dakle, više puta se obraćali religiji da bi stigli do toga. Ali, dakle, u ovo vrijeme govoriti o spiritualnosti i, dakle, protiv nagona, dakle, protiv, ako nema, znamo da, na primjer, čovjek koji ima, dakle, baš želju za nešto, dakle, i ima možda, dakle, ako kaže neko, dakle, dođi vamo, dakle, i ako ovaj čovjek, ne znam, ima nešto u ruki ili možda ima autoritet nad nekim, dakle, kaže ti, dođi ovamo i daj mi to i to. I ti možda rećeš, dakle, zašto trebaš to i on ti objasni. I onda može biti s njim baš ljubazno ti objasniti ćemo, dakle, evo ti ovo, dakle, ali, dakle, ako ne kaže, dakle, a zašto ti to trebaš, ja ti ne trebam objašnjavati, dakle, ti mi ovo moraš dati, šta pričaš, što pričaš i svakako kada govorimo o članovima naše religije, to se u stvari dešava mnogima. Jer, kad smo
reklo, dakle, svima koji vrebaju ovdje i ondje i želiju čuti, dakle, možda nekakav stav koji je ja imam prema tome i mnogi ljudi koji me znaju da baš nisam sasvim u istom filmu kao su neki drugi koji bi mislili da bi ja trebao biti u tom filmu. Zašto ja nisam u tom filmu? Zato je stvari kada uzmem recimo riječi jednog od Mehdija. Dakle, jednog od Mehdija, jednog od učitelja, dakle, Aba al-Sadika, koji je Kain, koji je i onako Mehdi. On je rekao da u stvari ovaj izbjeglički val koji se desio, dakle, 2015. godine, šta je bilo sa njim? Dakle, ovaj izbjeglički val je bio, dakle, orkestriran sa strane zapada i o tome, dakle, Ahmed Hasan je to objavio javno i o tome nema nikakve sumnje da je to bilo rečeno od strane imama alejhi salam. Iako neki ljudi, dakle, misle da možda to imam nije rekao ili možda su zaboravili ili se možda prave da su zaboravili što se desilo, dakle, i da je to bilo stav, dakle, vjernika u Ahmedu Hasana tada i vjernika od ljudi koji su bili sa Kaimom, dakle, onda stvarno možda se istorija izmenila i možda ljudi bi želili možda da se nešto nije dogodilo i možda kažu ne, to se nikad nije desilo i nikad nije bilo. Ali, ajde, svakako ja o tome nimam problema, jer, kako sam rekao, dakle, ja nemam ništa protiv čovjeka dok je čovjek, dakle, ja sam Slovenac i mnogi ljudi me možda mrze jer govorim tu i tamo i o ovim srpsko-hrvatskim jezika. Zašto o ovim jezicima govorim? Zbog toga, zbog lakše komunikacije, dakle, sa ljudima koji ne pričaju slovenski, jer slovenski, dakle, je možda malo kompleksniji jezik koji bi bio sličan makedonskomu i, dakle, možda spada u isti rang za razumijevanje, ali, dakle, ovi jekavski, dakle, i jekavski i ekavski je u stvari samo stvar naglaska. Što se mene tiče, ali ako idemo, dakle, u ovu lingvistiku koji pojedinci vole da održavaju, dakle, kažem, dakle, odmah zbog riječi, ja znam zašto je ovako, dakle, jer sam čuo od mnogih ljudi, dakle, šta im se desilo i dakle, ide naprijed i naprijed, ide naprijed i naprijed ova biblijska priča, dakle, ovo je u stvari priča između čovjeka i Boga, stvari, ide između dvije loze, piše Goldova, dakle, ide između sina Adamovih, između sina Kenanovih, dakle, ide između oba sina Adama, dakle, u stvari između potomka čovječanstva. I jedan od njih, dakle, kao je objasnjeno u prvim vratima, je da je Adam, dakle, imao sina koji je bio Abel. Dakle, a imao je drugog sina koji ime je bilo Kain, a on nije bio Adamov sin. Dakle, mnogi ljudi misle da po, dakle, priči iz Starog Zavjeta da je on bio sin Adama, ali Kain nije bio sin Adama. Dakle, imamo dvije loze, dakle, imamo kanansku lozu, imamo Adamovu lozu iz te priče. Dakle. I od tada, dakle, ova priča se nastavlja. Dakle, neki čovjek ide nekim putem i vidi, dakle, da nema izlaza i da se nalazi, dakle, u nekom trenutku, u vremenu i prostoru koji možda i nije najpovoljniji. Dakle, pa šta? Dakle, svako čovjek nalazi se ponekad u poteškoćama i neki ljudi kažu, baš nemam nikakvih izbora, nikakvih izlaza i svega toga i obraćaju se Bogu, i svakako ja nikakvog problema nemam sa tim i svakako ako bi trebao ja pomoć od Boga, ja molim Boga, dakle, učinim, dakle, molitvu, dakle, mogu, kažem iz srca, ako mogu učiniti molitvu, dakle, onda ju učinim, ako je ne mogu učiniti, dakle, onda je ne mogu učiniti, ali, dakle, Kain, dakle, Aba al-Sadik, dakle, on je, dakle, Kain, dakle, Rajzer, porodice Alema.
istina će uvijek biti istina. Dakle, nešto što je istina, dakle, poznati izrek kaže od Bude, ali Islam kaže, dakle, 3 stvari ne može dugo doba da se izbjegava. Dakle, to su sunce, luna, dakle sunce, mjesec i istina. 3 stvari, to je kompleksno nije to teško nikome za razumjeti, ali ljudi baš žele da ulaze u ove poteškoće koji imaju u stvari sami sa sobom. Dakle, ljudi, ja mislim da imaju poteškoće sami sa sobom jer su rođeni u ovoj tradiciji razumevanja nešto što su njihovi djedovi i dakle bakice i rodbina stara učila, dakle da bi neko trebao nešto vjerovat jer je tako, dakle tako je bilo, tako će zauvijek biti i ne može nikome izbjeći ovo. Dakle i ne vole dakle miješat ove tradicije i prave poteškoće iz toga. Dakle, svakako ako neko želi tražiti nešto u drugoj kući, svakako trebaju da budu neke kulturološka razumijevanja nekih stvari, ali u stvari na kraju dana svi smo ljudi, dakle svi možemo biti normalni, dakle možemo biti dobri jedan prema drugom, ali o tome dakle dobre ljude sprečavaju da budu dobri možda ljudi koji nisu ovako dobri, dakle i svakako ljudi krive, dakle ili naprave krivim druge ljude, dakle neki ljudi u stvari kao što znamo, dakle nisu ni krivi, već ih drugi ljudi, dakle ih naprave, dakle krivim, ako pričamo na primjer o dugim vrsti, dakle dugoj koloniji ličnosti iz istorije, dakle koji su imali poteškoće, dakle sa objašnjavanjem šta je ova planeta, dakle i šta je ova stvarnost i šta je ovaj donjelog, onda svakako vidimo da je lista dosta duga, dakle, da je lista ovih ljudi koji su dakle imali priliku doznat koliko je sati na ovoj planeti i šta im se desilo je, dakle, je svima sve jasno i neki ljudi to shvate vrlo brzo, dakle, neki ljudi to shvate, ne znam, još kao, ne znam, kad su bili mali, dakle, kažu, možda dođe čovjek, dakle, i ne razumije, dakle, zašto, dakle, ja sam objavio ovdje video, ne znam ako je još gore, dakle, ja se nadam da jeste, dakle, sa engleskom novinarkom koja je došla u Bosnu, dakle, i pita me, dakle, zašto ste vi ovdje ovakvi, dakle, i kaže, dakle, čovjek kaže, gledaj, ja sam bio u ratu, dakle, moj susjed, dakle, raznijela mu je bomba stan između rata i on je traumatiziran i napisao je knjigu o tome. I došla, dakle, engleska novinarka, dakle, sa mikrofonom u ruci ne razumije žena zašto je to ovako, dakle, ne razumije žena, dakle, dođe i pita, dakle, why, dakle, dere se na lika, dakle, why is that, dakle, da ste normalni ljudi, dakle, dolaziš, dakle, izopačenom narodu u Bosnu, dakle, kazat da ne razumiješ šta se dešava, i staviš ovo, dakle, na internet i govoriti ljudi da se porudio. Pa dakle, ako je ovo, dakle, nešto najbeskrajnije sramotno, da nešto postoji zbog onoga da ne postoji, onda svakako da li ima ovo smisao, dakle, živjeti u ovakvoj tami, onda sretno ljudi, dakle, imajte se fino na internetu, govorite gluposti kao što je internet od uvijek bio pun gluposti i ovih reklama i ovih finih stvari zbog kojih kao internet postoji, dakle, da se svi zabavljamo i imamo, ne znam, ove debate, dakle, razumijevanja i nerazumijevanja drugih, dakle, ja znam nešto o tebi, dakle, ti si stvarno najgori čovjek koji je ikada postojio i sad ću ti donijeti sve ljude i spriječit ćemo te u tome što ti govoriš. Pa može svako to učiniti, dakle, nije teško nekom drugom, dakle, zašto
svakako je potrebno razumijevanje. Šta je religija? I to ja mislim da nije bilo baš najbolje objašnjeno ili barem nije jasno većini ljudi. Dakle, ako neko kaže, dakle, meni da on mene mrzi, dakle, i da me mrzi jer, ne znam, jer možda zbog nacionalnosti, možda zbog boje kože, možda zbog toga što sam, dakle, muslimani koji vjerujem u Aba Sadika, dakle, i za većinu muslimana ja nijesam musliman, dakle, jer vjerujem, dakle, u ovu denominaciju islama koji se zove Ahmadi Religion of Peace and Light, ali, dakle, svako ko traži povod, dakle, za nekog mrziti će nekog mrziti, dakle, nećemo treba, dakle, puno stvari da neko ne mrzi drugo. Tako da izvolite ako imate neko pitanje ili imate neku želju da pričamo o ovome, da pričamo o tome što je religija ili što je u stvari ovo što bi trebalo da mi shvatimo i zašto smo na planeti, onda šalite request, evo šalite mi poruku, šalite možda neki znak potpore i svakako evo ja se nadam da ste fino, da uživate u ovom sredinoj utakmici. Utakmici na, dakle, svjetskim pozornicama, dakle, svi, dakle, kada dan započinje, dakle, svim ljepotama, onda znamo da je dan započeo i danas je dan započeo baš silno i baš sa svim zavičajima kojim ovim lijepim danom stiže lijepe stvari, evo. Tako da izvolite, ako imate neko pitanje, možete da ga bacite u komentare, možete da me pitate bilo šta, dakle, o religiji, možda o tome, o testamentu, na primjer, o vilajetu, poslanika Muhameda. Evo, ja mislim da je došla i jedna koji je bila na Vorkijevom kanalu, dakle, pozdrav za Vorkija, evo, Vorki nas je primio na kanalu i svakako lijepo od njega i nadam se da će nas više ljudi zvat, dakle, na kanal. Ja se nadam da je stavio neke inserte, dakle, između intervjue, jer bih ja baš voleo staviti na kanal da mi stoji tamo, dakle, da postavim ovo kako smo se predstavili i kako smo u stvari ispričali u ovom intervjuu odgovore na pitanja ljudi koji kažu, dakle, da smo mi cool, dakle, da smo mi besramni, dakle, da radimo ove stvari i da smo onakvi, dakle, jer ja sam, što se mene tiče, dakle, barem u ovom intervjuu ja mislim da sam ispričao ono što sam želio ispričati i nemam nikakvog problema sa Vorkijem ili bilo kom koji je, dakle, koji je bilo koje religije i kao takav sasvim sam otvoren za debatu. Evo i Sale Stenić kaže pozdrav, podrška za ovakve teme, moramo pričati. Tako je, evo. Pozdrav Sale, svaka čast, evo, na ovoj podršci da može, barem jedan čovjek koji otvoreno priča i da ja sam ovog stava da možemo pričati realni, dakle, da pričamo realno kao čovjek sa čovjekom i da pričamo na nekom nivou svijesti koji je pristojan onome što zna, što se dešava po svijetu, što se dešava ne znam, na ulici, koji zna šta se desilo na Balkanu i na ovim prostorima. Evo, ja nemam nikakvog problema sa tim, ali više i ovo pričamo možda u religijskom kontekstu, dakle, jer je ovo baš religijski kanal, dakle, ako želite baš da pričamo o nekim drugim stvarima, možemo da se dobijemo na nekim drugim kanalima, nekim drugim putem. Ali kada pričamo o ovim stvarima kao što je religija, na primjer, ja mislim da nije bila cijela priča ispričana, da i u hinduizmu nije bila cijela priča ispričana, ni u budizmu nije bila cijela priča ispričana, ni u kršćanstvu, ni u islamu. I kako to znamo? Jer u stvari Golod Weiss objašnjava istinu o monoteizmu. Dakle, o monoteizmu i ja se nadam da će biti objašnjene i neke druge stvari. Dakle, jer Golod Weiss je samo portal svijet. I evo, Sale Stenić kaže, naravno, niko od nas nije birao gdje će se roditi i šta ćemo
stvarima i da pričam nešto o ljudima, o čemu ja ne znam. I to, ja mislim da nisam nikada učinio, kažem nikada, astakfullah, dakle, svakako napravio sam više pogreški ovdje, ali, dakle, barem što se ovog poziva tiče, ja mislim da nisam sa nikim pričao neistinu o ovom što predstavljam. Dakle, što se tiče religije God of the Wise i što se tiče ove priče o Bogu, dakle, o ljudima, dakle, o poslanicima i vjerovjesnicima i takozvanim prorocima u Koranu i o svetim knjigama, ja mislim da nisam nikakvu glupost ispričao ili da bi barem svjesno pričao o nečemu što ja ne znam. I to je to, dakle. I sad ste već kaže, evo, bravo, kad se već rob bolje biti što kažu, dakle, rab Božji, dakle, da, evo, dakle, da smo mi Božji robovi, dakle, to i po neki umjetnici shvaćaju, dakle, i ne znam, imaš grupu iz Slovenije, dakle, oni se zovu Božja Gama, vidiš, oni se zovu Božja Gama, dakle, i kažu, dakle, oni se nimaju, dakle, da su Božji robovi, oni su Božja Gama, dakle, i svakako sretno momcima koji su išli ovim putem, dakle, i dakle, čestitam na uspjesima i sretno, dakle, ja nemam ništa protiv ljudi koji izaberu svoj put, ali, dakle, kada izabereš put sa kajmom, trebaš da pričaš, dakle, o stvarima koji se tiče religije, dakle, koji se tiče, barem ako su neki kažu, dakle, da znaju neke stvari, dakle, da ovako žive, da ovako treba živati, barem, zašto, dakle, ja ih pitam, zašto bi oni trebali ovako živjeti, dakle, jer svaki čovjek ima izbor, dakle, kako će živjeti i ima priliku se promijeniti, dakle, svaki čovjek, svakog trenutka, svaki dan ima moment ili ima trenutak ili priliku da se promijeni, svakog trenutka, dakle, ne može niko kazati, dakle, jer i Koran sam je dokaz toga, dakle, i Koran sam je dokaz, dakle, da čovjek ima više prilika u životu, dakle, i kaže, dakle, ako neko kaže da nisam se imao vremena promijeniti, dakle, i Koran kaže, dakle, da li nije zemlja ovoliko prostrana, dakle, da bi ti išao onda i dobio to i to. I šta ljudi saznaju, dakle, da možeš putovat, dakle, niko te ne drži na mjestu, dakle, niko te ne drži tamo i vamo, da ti ne možeš ovo i ono i svako vidi da ima izlaza, dakle, u životu, biti svjestan ga, da svaki čovjek ima put, dakle, svaki čovjek ima više stvari, više načina da bira i zbog toga svima kažemo, dakle, svi ste dobrodošli i svi ste u stvari pozvani da provjerite poziv kajma, evo. Ja mislim da imamo gosta. Dobro večer. Salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, dobrodošli smo. Wa alaikum, kak si? Evo, ja sam dobro, wa alaikum i salam i kako si ti? Alhamdulillah, dobro sam. Evo, super, imaš neko pitanje za European Balkans? Pa imam kad si ti prešao u Ahmedijsku grupu, kad si počeo Kad slijediti sam ja prešao na Ahmadijsku grupu, dakle, kako je to pitanje, brate? Pa kad si počeo slijediti Abdul Hašim? Ja sam počeo, dakle, da proučavam zov Abdula Hašema i Ahmed Al-Hasana 2011. godine. Aha. Pa, tada sam primio islam i izrekao šahadu, da. A bio si prije kršćanin ili hrišćanin? Nisam bio ništa, dakle, ja nisam bio vjeran, nisam bio vjeran. Bio si ateista? Nisam bio ateista, više sam bio agnostik, znaš. Agnostik je u stvari čovjek koji se traži.
koji traži svoju... Vjeruju neku duhovno stvorenje. Ne, ja nisam vjerovao u ništa. Ako pročitaš termin, dakle, agnostik je neko koji traži šta je on, dakle, šta je čovjek, šta je insan, ako ti je ovo bolje razumljivo. Da, znam. Da, to je to. Šta ti pođe reći? I mene nije pred nikom sramota ovo istinu ispričati, dakle, nemam nikakvih problema tebi to u facu reći ako sad pokažeš lice i dovodiš mi 100 ljudi, evo, ja ću njima svim u facu reći da ja nisam ni jesam rođen musliman i rekao sam šahadu 2011. godine. Nikakvih problema. Znam. Da. Čekaj, jel ti znaš koji hadis od Abdul Hašima, ili... Hadis, ne znam hadise, dakle, jer on nema knjigu hadisa jer je još živ. Zašto bi trebao imati Abdul Hašim knjigu hadisa prvo? Pa znam, ima ono njegove fetve neki predaje. Pa da te pitam, eto, znaš ti da je on rekao da Bog oprosti astagfirullah, da je Isa, a.s. bio da prostiš svoju spermu naprijed. Kako je to? Evo, sad ću te isključit, prospi ti svoju sjeme ovamo gdje želiš i po ovakav pitanja, dakle, stvarno nepristojno, dakle, žele ljudi da, dakle, pogledaj si neke slikice, idi tamo sličice da gledaš i da ne pričaš ovdje gluposti, budalo je, ajde, idi tamo i ne pravi se pamet. I ovdje imamo još jednog gosta, dakle, evo Ikan, ne dolazi mi više, dakle, na kanalčić, ja ću tebe sad isključit, mutat i doviđenja, bracika, imaj se fino i prosipaj ti sebi riječi tako lijepe u vazduh. Pričaj to i nekom drugom i kada budeš pristojan, da se fino možeš vratiti na kanal i pristojno ćemo pričat. Dakle, s čovjekom koji ne priča pristojno, ja ću ga izbaciti iz kanala i sa tom nemam nikakvih problema. Baš lijepo. I ovdje, evo, ja mislim da imamo gosta, ako želi čovjek da dođe, evo, slao sam ti invite, ja mislim da se čovjek zove, dakle, Expose the Bini Cult, evo, Expose the Bini Cult kaže da bi želio da dođe na kanal, dakle, svakako, evo, ja sam ti slao pozivu, nemoj da trošiš vrijeme u komentare jer svakako neću ti odgovarati u komentarima, ali ako želiš da ulaziš, dakle, o ovim pitanja, ne možem da sa njima odgovaram u komentare, ali želio bi da sa ovome što si me pitao, dakle, ja na ova pitanja nemam odgovora. Jer, zašto? Jer ništa o tome ne znam i ne želim o tome da pričam, dakle, i ne znam zašto ti to mene pitaš, vidiš. Ja o tome ne znam ništa, dakle, to znaju možda ljudi koji su pričali o tome, ili možda ljudi koji su se pitali o tome. Ja sam se o nekim stvarima što se toga tiče pitao, pa sam zaključio da možda ne znam ovoliko što bi želeo da znam i ne pitam se više i vidiš, ja sa ovim stvarima nemam problema. Ako neko želi da priča o ovim stvarima, može da priča. Ako želi o ovome pričat, neka izvoli. Dakle, ja o ovome ne želim pričat, ali ako želiš pričat, evo, izvoli na kanal i možemo da pričamo evo, Ikane, ja tebe neću pustiti na kanal, ja se tebe izvinjavam, jer zašto? Jer nisi pristojan. Dakle, prvo moraš da očistiš zube i usta i da se ponašaš pristojnije, vidiš. Ne možeš da dolaziš na kanal i pričaš gluposti. Ne možeš, jer to tako ne ide. Jer i ovo, barem ja mislim da sam ja upravljač ovog kanala. Zašto? Jer stavljam, dakle, svaki dan videa na njega. Dakle, ja pravim videe, čovječe. Ja pravim, dakle, ove datoteke na netu. Dakle, pravim materijal koji stavljam na kanal. I ne možeš sad ti meni pričat šta da ja radim na ovom kanalu. Ja mislim da sam ti objasnio da više ovdje nema šta da
braći nešto da ispričaš i pričaj se njima ove stvari. Zašto si mi ovdje na kanalu si došao meni da pričaš svoje frustracije i svoje traume koje ti imaš iz djetinjstva? Zašto? Dakle, ja svakako, ako mi ih ispričaš da bi ti to želeo da znaš kako te, ne znam, neko ti nije objasnio neke stvari. Gledaj, mogu da idemo u ovo, dakle, ali svakako prvo ćeš morat da se ponašaš pristojnije. Dakle, treba da budeš čovjek i ne možeš u ovakva pitanja koji ti ne znaš, ja kad sam ti kazao da ih ne znam, bi ti želeo da ovome sa mnom pričaš. Evo, ja ću te sad vratiti na kanal, to si čuo od drugih ljudi i izvoli, evo nazad, evo, izvoli brate, evo, riječ je tvoja, izvoli ispričat, evo, pitanje prvo. Možemo li pričati o imamu Mehdi i onome Evo, pričamo, koji je za tebe Imam al-Mehdi? Koji je pravi? Sahibe Zaman, sin Hasan za mene je Sahibe Zaman Mehdi, da. Ali on je 12. imam za mene. I Abdullah Hašem nije 12. imam. I postoji 12 imama i 12 Mehdije u testamentu poslanika Muhameda. Evo, fino. Eto, možeš li mi dati dokaz za mogu, game over za tebe. Imaš li nešto da kažeš drugo? Kontraargument, molim. Imaš kontraargument protiv toga? 1, 2, 3, 4... Pa evo htio bi samo, stan. Hoću da pozdravim ovoga moga brata. Brother Moonshine, salam alaikum bro, how are you? Šta ti pođa brate reći, Ma ti ne želiš ništa reći, ti nemaš pojma o čemu pričaš. Želim, pusti. Šta si došao ovdje da govoriš? Ko te je poslao ovdje da smetaš? Idi i smetaj nekom drugom. Nemoj gluposti da pričaš ovdje. Ja ti ne smetam, aman ja ti ne smetam čovječe. Šta bi ti želeo da ja tebi da kažem? Šta? Da si glup? Ovo bi ti želeo da ti kažem. Neću ti kažem. Ne. Jer nisi glup. A što? Dobro brate. Ti si pametan. Ti si pametan čovjek. Ti si prepametan za svoje dobro. Jest. Još nešto? Da li ti vjeruješ ili do 12 imama? Evo, idi ti tamo, gledaj, pričaj ti i takfiri svoju braciku tamo i fino budi, dakle. Ja sam bio dosta pristojan sa ovim, dakle, vrlo agresivnim mladićem i ja se nadam da je shvatio da ovdje nema ništa da traži. Dakle, ovaj čovjek, vidiš, nema ovdje ništa da traži i svakako, ako će traži nešto ovdje, izbacit ću ga iz kanala i nema ovdje ovim tonom ništa da prijeti meni. I nikome ovdje, znaš, i nemam nikakvih problema to da objavim ovo javno i ovog čovjeka ću staviti kao primjer čovjeka koji se ponaša nepristojno. Dakle, ima nepristojni pristup što se islama tiče, pristup, dakle, ljudskog diskurza. Dakle, zašto? Ja sam mu objasnio, dakle, da me ne pita stvari koje ja ne bi želeo da odgovorim i nema da pita to na tom kanalu i stvarno sam ga pozvao da on me priča. On je bio, dakle, on je ustrajao o tome, dakle, da on priča i kazao sam mu da sa ovim tonom neće ništa postići i to je to. Dakle, vidiš, zašto bi ja pričao sa nekim koji bi želeo da ulazi u sukob, dakle, ako želi, ne znam, pobjediti u argumentu, dakle, da li ja znam da on priča sa nekim ovom i kaže halo, ova smutnija, zove Bing kako Bong, ma daj, idi to da pričaj onom susjedu tamo koji znaš preko neta i pa ste pogodili ternu tamo što pričate stvari preko neta. Nema ovakve veze sa nikome, dakle, ako pričate pristojno, možemo pričati o stvari, o religiji, što se tiče spisova, na primjer, gnostičkih, što se tiče spisova koji su postojali, koji još postoje, dakle, koji akademici znaju da postoje i salažu se sa time da ovi spisovi su realni, da postoje, da se i akademici slažu sa ovom. Dakle, i vidiš, zašto se desilo ovo? Zašto se desilo? Ja nisam taj koji to treba da sudi, dakle, jer nisam Bog, ja nisam Allah
objašnjavam ljudima zašto su im se desile stvari u životu. Ja znam zašto su se meni desile i sretan sam što to znam. Dakle, ja sam sretan, dakle, nisam baš sad najsretniji, dakle, ja neki... Dakle, saznao sam zašto sam na putu kojem sam, ne, dakle, i ne treba, dakle, ali barem imam neku, kako bi se kazalo, dakle, neku saznanje o tome zašto, šta ja, ili šta čovjek kao vrsta, dakle, kao humankind, šta mi kao vrsta, kao ljudi tražimo ovdje, dakle, šta je svrha sina Adamovih i, dakle, i kontra, dakle, i sina Kainovih ovdje, dakle, ako neko želi da ide ovim putem, dakle, da mrzi nekoga samo zbog toga da postoji, dakle, onda stvarno u nekom smislu, dakle, i u nekom smislu i neki ljudi postoje i samo zbog toga, jer ako citiram Camusa, dakle, ako citiram Alberta Camusa, Camus je rekao, dakle, da cijela tvoja cilj egzistencije tvoje mora da bude, dakle, da počneš dan da te drugi mrze, ali Camus, ono što je Camus imao u umu je bilo, dakle, da ga mrzi, dakle, ova ruling sphere ili ruling vlast, dakle, koja je bila tamo na prestolju, dakle, koji je sjedila, dakle, na carskim sobanama, dakle, na carskim stolovima i jela, dakle, ova najokusnija jela, dakle, i pravila se, dakle, ništa ne znam, dakle, šta se vani, dakle, ljudi su gladni, pa ne znam, dakle, ko je, dakle, ništa, dakle, ko je bio, dakle, ko nije ništa jeo danas, dakle, ko nije bio tamo, dakle, da nije ništa jeo, dakle, dajte im, dakle, tortu da jedu, dakle, dajte im tortu da jedu ljudi koji su van Bastilije, dakle, dajte im tamo torticu da pojedu, jer ovo ona ne može više da sluša, ne može kraljica više da sluša ove povike gladnih ljudi koji nemaju ništa da jedu i svakog dana svi imamo da jedemo, evo, svi imamo danas, svi dovoljno da jedemo, neki imaju i previše, ali svakako svi, kad kažem svi, smo ljudi koji imamo možda živimo u nekom civiliziranom, jer na zapadu se barem shvatamo svi civilizirani, zar ne? Dakle, baš smo mi civilizirani i više od ovih ljudi koji ginu tamo negdje u pustinji za neku drugu svrhu, za neku drugu vlast i za neku drugu metodu ili svrhu postojanja na ovoj planeti. Tako da, hvala svima što ste me slušali, ja se nadam da ćete ove moje monologe češće pratiti i svakako ja vas pozivam da to učinite i ako se želite uključiti u live sljedećeg puta, ja vas pozivam da pozovite svoje prijatelje, da pozovite svoje unuke i dakle sve vrste ljudi koji bi želi ovo da pričamo. Hvala Sale Stelić, imamo svega, ali fali Boga u srcu. Bog je tamo gdje je srce i dom je tamo gdje je srce. Sale, pozdrav i ja se nadam da ćeš imati lijepu večer i doviđenja i asalamu.